Het na bel Kuki channel Thusoh Lakhom ngai hozo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni February ni simsam ni lege ni huwa emi time sa kon chule vanui Thusoh chum ki Lakhom phebem ho zadhi singka alang ni dan thumvelchun gamgi phai national highway ni a lampi ke ding timin po in Central Security Forces le kangpo pi police hon in tampi an phil hauvin mipi lungboy na le adi a hichlai mun ho an venga duty an puzing numei ho an lungling law sa un hi hichi thu to ke manin Committee on Tribal Unity CoTU in to phone about in thil dan asai na ban a tu petna president role sunga security measures kila adan oimo hidan ata alang in pan kila adan in ava sa chu gamsum din mun ngei na bang a hunama sa ago na to akibang a chalo na hi agam kai a chamna le lungmon na suboi na khat hi CoTU in asai be na achun achi sa kumni sunga Manipur a atamzo mail heiten thinghang mi te tha chumi na ding a campaign ana bol o hitan hilla kangpok pi churchampul tingnaw palle jire bam ho a hile mail heite langa pat gamgi dunga buffer zone hin kalha over a himbulu masalo le chatlo lo u a hi ati a hi ti wang in Kuki zo community hon democratic means achieve busy ovin alung leilo na ho ki pin in avat sa thovin hite hize achu akimat pi thunai hon dan ho hi a hi lo lam ta a him pe u ngai lo hi ati chule ziribam a commando ki koi in chamna sa sa nga Kuki zo community ho alam changa thina ahluna milham ho in hal hana alhun sa na thil so avela so sa kit loading hi hitabang mehem chalo na ding a kilom lo van bit na akipi timin put sa human rights palke na hi kangpu pi a hipom thailo hi in tin laha thwa ki do dal ding hi ati hiti his in Committee on Tribal Unity CoTU in security min put sa Sadel Hills kamkai sunga mipi ho atim na anei na achun anam mi te thachimit go mai leite to say ta asana National Highway 2 le National Highway 37 hi Kuki zo hon a kha tandan uwango na abol a chatlo loading in government ko mahngi na abol in hi Manipur a main sim 2023 ni ho akipat Kuki tel chunga gal mai te hon a him bol khom wapot state government almori a kon rambai tengol le meite yuzi le mipi ki tho hon anala do agom a sangu wale mei chang lak nga chunglam la achun zan hi chun arambai tengol hon mei thal za chumchum zani le somli le gup government lama mo po anai ho khona pehlut na anai tawin hi chi thal pehlut ding thu to ki sai in arambai tengol lam kai phep in Manipur governor AK Bhala Raj Bhavan muna anaki mu pivin hi chi thal do ana thu to kilhonchen arambai tengol thaleng mohindro in Thusoh mi ho ko ma asaina achun governor to kimu to ni achu Kuki holding separate administration ke piponte ti a government of India in assurance api ding ti a he sa na chu he sa na akimu in police le arambai tengol ki tho khom a chamna a ding to hlana khanto machal na a ki tho khom ding Kuki ho to gamgi a cheng meite ho le anei ago ho Kuki ho akon Central Security Force le state force on phata a ven bit ding he chi chung chona meite ho Kuki ho akon ven bit hi lo le arambai tengor in le thuna abol thei chan abol kit dei government in action ala loading in kinop to na amtai ati chule mohindro in asaina achin governor in anasai tolhan a meitei village volunteer le arambai tengar ho general amnesty zalhang ngaidam chan na pi hidu hi hichitol hana chu arambai tengol ho le chile wale kemansa suboya umloading hi ati amana saina achun government in akin thelama NRC chungchang free regime movement FMR le border fencing din mun ahin sa dio hi chule governor in MRL le RL Act 1960 sim phana meite te phachum sa ding le kani le ki bol su mangke ding hichitol hana khangdong khamna thei thila ki bol ho ki thopi ding ho apang e ati
Indigenous Tribals Legal Forum ITLF le Committee on Tribal Unity CoTU in arambai tingol ten government ko na thal zathum vel apihlut na asang te in demna thu apong in hi kiloi khom na te ni in asai na achun hichi thal ki pilut hi amin a ki bol hi bovin mai thal sangup ala ado ala over 5% be hi ati ITLF le CoTU in asai na a Kuki zo cha te thau chumi dinga panla chu arambai tingol te ahive ati Kuki zo cha te arambai tingal la kiloi pi ho khuna thi zanil asom thum ahin chule mi sang som liwal kalzam hive ati tu chanin Kuki zo ho in sang sagil hobu zathumna songup chunglam halwa min aum in numeitam pi su senin aum e ati ITLF le CoTU in hitabanga Kuki zo cha te chunga khanseta chatlo arambai tengol te akimu pi na chunga governor demna sangte in anailhon in hi hitabanga sugan thaya Kuki zo cha te thutan na di amu theina ding a pan kela jingding a hi ati Manipur a PR sunga first a chamna sa ding ki gong hin galhong ki patna ji ke mosa na ave sa in hi ITLF le CoTU in asaina achun Kuki zo cha te ding a separate administration in the form of union territory hi government in akin thei pina dinga agon ding hin chamna le longmon na ahin hlut ding hi ati ahonglong ding march ni sim khatni khule Kuki zo women's forum le KSO Delhi NCR in Manipur Kuki zo chate dinga separate administration nge na peace rally khat Delhi mona anai ding hi hichi rally hi march ni sim khatni ha lang nidan ni apat nidan nga cham Delhi jantar mantar muna chilhading hi jan hi KZWF Delhi and NCR in press phone khat anai na hichi rally a hi Kuki zo chate dinga Manipur a Indian Constitution Article 239A le Article 3 nuya UD with legislature alhangsap ding hi chila Manipur governor in Meitei extremist group arambai tingar ho akimupi go hilowa amho thil ngi asan pi lung leilo sa na zong aphondo ading hitin KJWF taponjun asai in hi Meitei gamsunga government meithol sanguplam wal at achang lak gu wal lut ke bol ho tu chana nungmu do hin ding a NIA le CBI in pan ala anum lo dan le alang khana mi rom zo thinglang mi ho chunga ke sumchum ala a si nei lang nei ta a pan kila ho zia lunglei lo na zong tu chung rally a ki podo ading hi chule David Ted Melseta a aloltan Mairambam Romes Kumbi MLA PRO pa tuchana CBI le NIA in Matlova ahinghazing lunglei lo na zong alhang sabding u hi Kuki zo cha te chena gama bom kila ahum le hichi bom tha na ding a drone ho cho apang self star environmental activities lisi priya kanguzam chunga NIA le CBI thip chena lunglei lo na zong hichi rally a kita alang ding hi tin KJWF taponchun asai in hi Zan hichun salam Israela haifa kopi muna gari tol khatin agari a lam lane achi ho atasin alhom peni mi somvel anakisu kha ovin hi police to so in asaina achun hichithil so hi kagu ball mi hu hal ho na to kemat hi ati AFP to so in asaina achun Israel security ho until so na monchul adalut novin mi pi ho hin do hi zovin Kargul junction sa haifa muna travel pa chu akabli tawe ati hichichil so to kilhanchun gari tol pa chu akum somngalathum West Bank Palestinian akon hi ekiti gari nata kha ho chu medical team in aphat chang anadalu theuvin damdwai mun analhut uvin hi hichichil so hi Israel Palestine in ceasefire anaizo Israel hostage somthumna thum kilhado azole Palestinian prisoners of war Sangni Israel zela ho kilhazova Thusoh athumna ahitin AFP to sojun ase in hi North Korean lam kailobo Kim Jong in agam sunga asapay tiamunpi Kuan Military Academy Vilna ananaizin banway khantaw na to akito a Thanay ta asapay tiyaw simdo ahinading a anapungdo Academy sunga ke mancha na la asamdan demna analizin tu legal pi ke sat pile ke dinte pizo ahinading a modernization le practical education lam hata a ho sa anading uvin anahil
Kim in Kim tu sung University of Politics and Avil in supay te kita ading le kikat do zo ding dan akuldan an hil e tu tha akhul sin le munjum chuma avil na achil ha pihin maban a Russia gamsunga asapay teo solbe na ding gutna anay zia bolhidin ta asan zong ekiti het te kha chu South Korean Intelligence Agency 10 North Korea 10 Ukraine gamsunga galdaw ding North Korea in supay sang tampi ana sol ovetia ana sejing sauzang ahi US President Donald Trump ki vai pe na chunga lungphat mona sangta anane jingwang ovin ki ngai ne ding gil sun umsun United States join Ukraine President Volodymyr Zelensky anakal songdo kitan hi galmun anong kaile lungchon na anai jingnaw bana Russian supaiten gam ala be jingna bada gam kai atha be a atopa be jing theova om tolhan am Zelensky hin Washington mona ana zotna Ukraine anay ta rare earth minerals US apia US in Ukraine ading security lama vembi na api din kiniam na anakal song hikin e akiti aerospace le defense industry adinga poimota minerals ho hi phat masa apa na chu Zelensky in US pe dinga anaphat sa lo hi hilla Donald Trump ha phat na wa nga kigel hu na hi anay hiding in akisezin hilla Ukraine ngai chat security vembi na US in anapipo na hi US President Donald Trump in Ukraine kivembi na dinga hi Europe gamhon pan ahala ading unga hitia anapangzinga alangkhana Ukraine chungchang thua Russia to ki hona achil ha pi jingjong hi hinla Russia in gamsung a hin to pha be zomjing ding a amuta azeva kefin US in mabana hata to satlo ule aboidiu chu Aheloute hitai kumsunga dinga Chinese patent Taiwan gam to kinai chamuna akiman cha anaw na sa penin gasat len na somlila ngale konglen somlalita amancha danu Taiwan na phongdo e Thusoh hi China in South China tuipi chunga exercise ana ball over may pumle kap na ho anay u Taiwan in anadem zo a so ahin chule hichimasang ze mazong Taiwan hin China te thilpo konglen tuinuiza telecom cable line ho susia gin mozi a anamat u anhi Chinese te chalo na to kimanin Taiwan in jonggal sat konglen len ho gamgi chin ho a anagoizun vanoi gam hoan gam kai sung bit na am na ding a ho sa na ahinay na ding ovin nge na zong abol ove chule Taiwan in gam sunga China in athanay na sovereignty nei na apondo azing uzong a happy lodan u anapongkit ove Thusoh to kimanin vanoi gam adi a Australia in China te chalo na chunga demna anaizin hinla China ten rules achil ha apil chu vanoi dan to kikal ahina ima aum poitin anil kal ove hit ho kala Thusoh mi hon China in Taiwan hi honama la ading gotele US in Taiwan hi adin pidem ti a do na anay nawa US President Donald Trump in imadom na anapipon hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imukit ka ovin na bon un mang phalut chibe